Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Shina nihpi Jesuska, ñukaqa kankuna mana riksishka mikunatamari charini nirkami. Chasna nihpimi yachakuqkunaka paykunapura pikaraq shamurkachu imashik ninakurkakuna. Chaymantami Jesuska kashna nirka. Ñuka mikunaka, ñukata kachak yayapaq munayta rurana, pay tukuy imalla ruri nishkatapish paktachinamari. San Juan 4:32 manta 34 kama. Shuktaqkunata sirvinaka mana tukuykuna munashka kanchu. Mana hawalla chayka lluqsinllachu shuktiykunata sirvina, shuktiykunata ayudanaka. Ashtawantika kikinllapi yuyak runakuna warmikunami kanchik. Ñukapish, ñukapaqlla imatapish mashkaq munaq runami kani. Ñuka munashka yuyashkashina imapish kachunmi munani. Kayshina kanawanka mana kushichu kani. Shinakaqpipish kayka chasnatikmi kan. Mana ñukallachu chasna kani. Tukuykunami ashitawan ñukanchikpaqlla yuyaqkuna mashkaqkuna kanchik. Chasnatik wacharishka qarikuna warmikunami kanchik. Kayllata yuyari. Shuk uchilla wawa pay kikinllapi yuyachunka mana ministinchikchu yachachinata. Apu Jesus rikushka yachachishka shinaka kawsayka mana ñukanchikllawan rikunata charinchu. Shinakaqpipish kay mundo kay pacha ñukanchik kawsanpika tukuykunami riman, tukuykunami yachachinkuna, imakunatapish ñukanchik munashkashina rurana katina kawsana kashkata. Shukshina ashtawan utka Diosmanta kungarinaka ñukanchikllapi yuyanami kan. Apu Jesucristoka kay achik shimikunatami rimarka payta mashnalla katisha niqkunataka. Chayhipa Jesuska paypaq yachakuqkunataka kashnami nirka. Mayhampish ñukata katisha nishpaka chakatashka wañunata yachashpapish ama kikinta llakichikchu. Krusta hapishpa ñukata katichiklla nirkami. San Mateo 16:24 pika. Diosqa pay munashka shina, pay mandashka shina katichun kawsachunmi munan shuyan. Kay hawa ashtawan achikpi churangapaqka mikunamanta rimashpa kaytami rimarka yuyachirka. Allimi kan kikin ñuka katik kutin maypi mikunata mañashpaka kayta yurichun. Chaymantami Jesuska kashna nirka. Ñuka mikunaka ñukata kachak yayapaq munayta rurana pay tukuy imalla ruri nishkatapish paktachinamari. Imashik kanman kikin ñuka kayta nitukuna. Ñuka mikunaka Diosta servinami. Ñuka mikunaka paypaq ñawpaqpi alli kawsanami pay chaskishka kawsayta. Ñuka mikunaka Dios imata ruachun nishkata mandashkata tukuchina paktachinami. Ñuka mikunaka ñuka yayapaq munayta rurana chinallatik paypaq obrata tukuchinami. Kaymi kan Dios pushashka, Dios rikuchishka shina paypaq munaypi kawsana. Kay mundo kay pachapika tukuykunami ninkuna kikinllapaqtaq mashkay, tukuy pudishkata paqtay. Kikinpaq kawsaymantami tukuyta rikunakanki. Ñukanchikpaqlla mashkanapaq randi, ñukanchikllapi sustarinapaq randika shuktiykunata ayudachun, shuktiykunata bendiciachun Diosqa munan. Kay mundo kay pacha gentekunaka ninkunami kan kikinpaqlla mashkay. Diosqa ninmi shuktiykunata bendici, shuktiykunata ayuday. Diosqa ñukanchiktaka chaskijkunalla kachunka mana rushkachu. Paymi ñukanchiktaka rurashka kunata yachaqkuna kachun, bendiciaqkuna kachun. Ñukanchik kikin munaykunallapi tukuy yuyita churanapaq randika kayashkakunami kanchik shuktiykunapaq ministikunata rikungapaq. Diosmi ñukanchiktaka rurarka sirvichun. Chayshina kawsaymi kanpaq historiataka musukyachinga shuktiyachinga. Yuyari kanpaq historiamantaka kaykunami ashtawanka yurishka kan. Kanpaq vecinota ayudashka, iglesiapi makita churashka, ima ministeriopi trabajashka, mana kashpaka kikin imata convidashka. Chayka tukuy kayka kanmi ñukanchikka sirvingapaq rurashkakuna kashkamanta. Imashinami kishpichik Jesucristo sirvingapaq kay allpaman shamurka. Sirvinata aqllanaka mana ñukanchik munashkachu kay tukun. Shinapish yuyitami hapina kanchik, chayka ñukanchik sirvishpaka Cristo Jesús shina kanamanmi chayanchik. Diosta mañashun. Dios, imashina sirvichuntik kayawanki, mayjanta sirvichuntik kayakupanki, maypi sirvichuntik kayawanki. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.